Ke Eastern West Khasi Hills District Badminton Association kembajule haman lau snem hau new snem ru kala pelong biang ye kelumpong ye le akai badminton na ka benta ki khana school ye ka betep kerteng kum ka third Eastern West Khasi Hills District Inter School Badminton Tournament arjar arpulai ka Sdang ha ka santarik unaitung arjar arpulai hapo ke Indo Stadium jangkashnong Mairang Mission. Ya kini ke Lumpung la pelong kum shibenta ban kenti ke sap kapong jeng ki khana skul kentai bat chindrang ki bana ka than East and West Khasi Hills District ha ka jingale akai badminton bat ha kini ke Lumpung la yo ban sakhi ke jingwani shibenta shitrem de ki khana skul na santali ki skul jang kani ka than Stay out. Mr. Before. Look.